te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei tae au, alo mai o tālala Radio Samoa. Ua whaamaunia mai le Meridian Energy o le olo wa aia vaea nisi o lana au whai ngā luenga. O la le Power Shop ma le Meridian le olo o fua ea a fiai. Mai whaapea tusa ma le valu pa sene o le au whai ngā luenga, leo le au. O se toe whetu una inga o le au whai ngā luenga u whai mai ele kamupani, e le ngata o ngā luenga ua levo na iai. Ai whaapea fo ia vanoa whai ngā luenga fou. O le watatala le avanoa I tangata whai ngā luenga le Meridian ma o le aso valu o ke topa. Lea e whaamuta ai whaamoe ma ua mai se tala mausali I le whaai unga o ke topa lava. O le Meridian Energy o lea na whaailo mai le masino au kuso lana polofiti wha se lau 2.2 miliona tusa lea ua whaafaina le mawalunga whaatusa le tausanga tālu ai. Toi alu le isi vaea le kainga ora ma e whaitau se lau leo le au ai. Suinga nei na whaelo mai le aso ana nafi, ma e whaapea tolu se lau 2.8 avanoa whai ngā luenga, o loo wa ai e vaea. O se fuafuanga mani suinga o loo whaia umai na ia au sia sini o whaata atia mai ele malo mole ka inga ora. E tusa matala le suia le pulenga, ma ole o ngā totono Novema, lea e mautino ai. Whaamauninga mai le sui o le uni o I lātou ne ia fōlinga mai e au fia I totono le tolu se lau mo na tupu na whaelo mai le aso nafi o tangata ne ngā lulua I le planning, design, whaapele fausia o whale. O le tusa ma le se fulu pasene o le au whai o tangata o lo ngā lulua I au kilani. Ma oni fuafuanga wa sawai le mai asau I tu o le reporti. I le amatanga o le masina le nei e silia ma le tolu se lau polo keti faufale ale kainga ora I so o se vaenga o New Zealand. O le ua iai se tūlanga fesilingia. I le au te lenga o avano whai ngā luenga vaea ale kainga ora, ta aluona wha asolo vaea tangata whai ngā luenga le malo. O le ua silia ma le 5 se lau 5 se fulu. E ono umane le aso walo ia fe whaatawa inga sa oloto po o free trade I le vao New Zealand ma le United Arab Emirates. O le afiafia na nafi le ana tūlau ele I New Zealand le minista o le va I fafo le United Arab Emirates ma o le ana whaafeiloa I aloa I el parlemene. O le malanga mai o Dr. Dani Ben Ahmed Saudi ua maua I le avanoa e tala noa ma le minista o le va I fafo New Zealand Todd McClay inisi o loa o lo whaatawatu New Zealand yatunu I fafo. A whaiai umane tala noanga I le so masaini ai loa le malienga o whatawa inga sa oloto I le vau atunu e lua o lona winga o se tasi leo malienga tau whatawa inga vavea New Zealand. O le masino meo le tausanga nei na a matai tala noanga nei ma I le vaai mamau pe a whai ai whaatau nuina e whaatusa le tasi tesi tolu piliona I le tausanga. Ma o le tasi tasi piliona o loa whaatau watu I fafua New Zealand. Mo se tasi o whale ta awale I kala I sete I le tau nei mai tu whaatasia talafou o loo whautua ina I le tinei mūta ngata e tāpuni puni whaamalama ona o le mālosi o le asu. E silia ma le 5 se fulu sui o le tinei mu o loo iai le oro inspection services I Colombo Street, Latai Cash Street. Ma ripoti o le awa tāpuni ai fo I manisi o awala tua oi. Te o le whai le vaveao nei na ripoti ane ai do fiso o le tinei mu. Ma o loo iai fo I ma leo e fesoa soani I ta awale whiawai. Ta ua mai le mālosi telo le asu ma o loo whautua I nai le tāpuni puni o whaamalama o whale ma no nofo I totonu ona o le aafianga wa iai le ea a o sala laua I le asu. Tala whaaiu, ma natu la pule sili o se tasi o whale tupe tele I New Zealand e na te lango ina le tatau ona totongi o la fonga wa tā ua o capital gains tax. Saunoa Antonio Watson o le pule sili o le ANZ o le e inivesi tangata I whale ma le whaamoe ia maua mai ei polo fiti I le taimi e toi whaatau e se atuai ma a whai o lea ai se ae le tutongi ai loa la fonga. Ua tali palemi o New Zealand Christopher Luxon ma soi fōlinga mai o lo mana o le pule sili o le whale tupe tele mai au se talia. Ia tele nisi tupe na te ave e se atu mai tangata New Zealand. Ta ua Luxon I lona I loa o se tasi sa pule sili mua o lo ia malama I le tu o lo saunoa mai ele pule sili o le whale tupe peitai. O lana whautuanga ia Watson, masalo o le whaopopo tupe mau o le whale tupe mai le maketi I New Zealand, ele o se whainga e sao, mo le anga I iluma. O lo o tatalai fo I el palemia le avanoa le pule sili e ofi atu ai whainga whaapolo kiki. Ai mai le minister tupe Nicola Willis, a whai o le popole le pule sili le manuia lau tele o tangata New Zealand, o lea I tele lava isi mea e mawhaiona whai e le whale tupe mo tangata. Talanalo Radio Samoa, manuia le tae au.